Emily ka Mairang Konstiwensi bolongru ulampang ke yang dobal thawain ka jala ba Metbah lingdo haringkat bat ki officer katanat piludi roads menta katayo lahir arsin kenti syaka konstiwensi ka bau mikmat ban let jurep i jaka bidang temu ban sedang ya kijikshna surok kini ki projek shna surok ki ba Emily ka Mairang ulet jurep ha ka jinon langru kinoi lam Shnong kuntup ya ka nongkhla so de ka bololet jurep ha si baar bat ya ka nong raha perda nong lepot nong mensain bat kwe ula jurep ben ha si pelai Habakran si blat patai kubor hadian ke cingwan jurep ikiti ki jaka upa Metbah ulo ong ka surok kadai ka wei neki kampenroi ke bawla Angnud nadu ka singi bolo sajiet kumunong mikmat syaka yang dabar tawang Emily ka Mairang ulo ong ru ba ka jishna iki surok ka badai ka mat trikam ka ba khamat bat ka jing Angnud ba baro ki nongsong Shnong hapo ka Mairang kindai ki belayo pediang ka surok rong namar ki pai ba ki don kam kum ha ka shitom sipa ka khayi ka pateng bat ha ka kamai ka ji lalit ben pet yi ki surok ki bobon ki badan apa konstitusi ki jonga ka ba ini ladap yo sanction ru ha ka ba ki dang don bon ki kam ki badang sateng ha ka ba na kaliang jong ki kontraktor ki don ki surok ki ba ki latrei ki lajan pendap ki don kontraktor ki bampatrei ban pendikna ba ki ban pendap no ya ki hapo kapor ko biang namar ba kalong ke jinjar ya ki pai ba ki basong basa se itu ki dong ki than bang lawan kadai ketua jaka sepok nokla manta dingkit manta pedam sodadek bat manta teter di kawai pede kalong ba ketua surok ke bangawan pe ru ke badai jongkan ka nongrang perda seduk nong liput nong unsan kadai ka surok ke bala slam bakala jot ba kadai surok ke bala dan lupa kadai ka lawara cepun kencing nak manta ki pai ba kalau lipat sini adalah di mana bat yang penting kena bat train nak mentah apa sih tu yo tam du nam rumah bat mai kendut lang lam lang engineer officer tu ban sedang nak kam nomor ba kena modrak kena macam nak tak apa kini kalau si bentar nak jemput dia nak kena juga iki schemes ki apa ki badan apa ka konsulsi ke ba ngadai ke ban pet si bentar kedon armut ki kontraktor orang tu kawai ke bentar kadai na do na umpedam sedu support nong klar kadai kawai na ki area ki ba jenjar tam hakabe di ba kali kawan ukan to bodi jang to ke bentar lajan dap ngatai mentah ka bakut jun umpedam lut na bentar ka di bang singdong nda ka ba sem sitam ba ka badang saten mentah kadai ke to surok na do so dedek hado umpedam ka ba de tangku malai kilometer tam malumala hakaba kila kampen slam ka jisya namar ba kakum ke jintip juga kalau kontraktor ubah trebha bat ubah trebha ki jaka ki area giwe dengan ngok balai ke jaka im sempat lalak men pendap dengan lai kenduk ya tu ki ba pentai ke kam ngal ong ki bal ku no apa ubna setembal bagi dia ban kut no ha gini ke lockdown kala de si bentar ka jeng bentut ndai wala kataru im de ban pelong daw ya ketika lockdown kum ka jeng penslam ban yang ke kam te ngis kan bahapo kini kendat benar itu kisurok berkhal kiba kit saya laban kendat ni gawe ke ba nukong na do ke ke ba nukong banga nukum MLA sini ke banga Angnud kalong ban pentikna ba ngiyo surok rong hajan naman lagi Shnong ke jingdon kam jongki kalong hana kam ta kayap ke im ba ka khai ka pateng ka kamai ka ji ke jongki brio ngara persangkat bala hapo gidi khal asnam tam bangan penting kita apa gigi lais nam bidang sa jong nu tem ke jong ka mentah ba ki surok kalau ngamin ke bangi di banyo pendap nak ka benta ki bobon ki Shnong ha ngatip ngam pala ban lut ko wei bo ki Shnong ndai ki bobon ni kalau ki development ki beri nak kalian jong ka skim jong ki surok ka ki pai ba ki ability ka beri nak benta ka kia ka son ba ka jinjar jong kia ka kawan ha kawai pat kalyang kinoi lam Shnong jong kitik Shnong ki babon kila pen sngo ba kani kathan kadai ke blasa I no ben klam ka jingdon surok kila ong pat ba yamanta ki pai ba ki dei ban ai ka jiro ek jintri stom le ban ra ki skim bat ki project na banta ka jingmentoi jong ki